RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Okay mga kasama, mayong hapon kanatong tanan og karong mga orasa libot siroy na pud mi kauban ni Radyo Mandudong iri lumusbog og manghatag na punta og kini nga to ang pangpanud-an ang atong putahe mga kasama bulad nga Iskabitsi kating lamia diri ta sa Purok 9 Barangay Itdas ining siyudad sa Davao og laing nasab nga suking tigpaminaw atong naabtan karong hapuna og siya mo'y atong tunulan og kini nga panud-an. Ma'am, kinsa pangalan nato, ma'am? Bibing Umboy. Si Ma'am Bibing Umboy. Pila may edad nato, nay? 6'5". 65 years old si Ma'am Bibing Umboy. Ma'am, kanang radyo ka tingog diha. Kabalo ko nga DXDC jud imong gipaminawan. Unsay paborito nimo nga drama? Kansuliran gani. Banan o sa kaawit o sa gabi kanang tiban. Og tungod diha na imong gimong number 1 sa kadlaw. Naminaw ka kang Bibing rin? Irin lumusbog. Ay rin mo musbog. Di ka basta-basta. Kaila dyan siya ka irilo musbog. Mo na makasama din nato langanon. Ato nang itonol. Kini nga itong panudan. O kini nga itong basket nga napuno dyan ga panudan mga kasama. Okay, dawatan ay. Gikan sa DXDC Armen Davao. Unsa may mensahe nato sa imong mga silingan diri sa Barangay Itdas A. Daghang salamat. Paminaw mo sa DXDC. Aron kadawat mo og regalo. Okay, live gikan sa Purok 9 Barangay Itdas A. Kauban nato si Radyo Mandudong iri lumusbog. Ako ni si Radyo Man Don Pulayaw Tatak RMN. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition